utufanyie hivi na hivi na hivi. Familia more gweng' ma Stella mantiere Uririe kaunti ma Migori gisani odagi luoro kaluore gi lal mar watgi manolal chieng' tich ang'wen mar juma mokalo. Familia mar Ronald Isaboke ywak ni watgi mong'ere kaka William Isaboke ne owuok kadhi e chiro ma Stella kaka pile, kata kamano odiechieng' onogono ne ok oduogo pacho. Dwaro makoro osemonogi nindo. Owadgi rawerano wacho ni gisemanye kuom thuolo malach ka geno gi e sani en ni kamoro gibiro yude kongima. Gisani familia no kwayo ng'ata ng'ata monene mondo mi ochiw lipot e tesend obila ma Mukuyu. Nikachapisha pia makaratasi ya kumtafuta posters, ndio nikasambaza kila mahali. So tumekuwa na juhudi za kumtafuta kila siku hatulali. So tunaomba yeyote mwenye atampata, kuna picha tumeweka hapo kwa Citizen, ataangalia. Kama mmoja atamuona, atatujulisha. Atatupigia simu, nambari ya simu ni 07. Huyo shemeji yangu William alitoka kama amevaa shati ya white na rangi ya black. Sasa venye alitoka hajawahi rudi. Tunaomba tu mwenye atamuona amrejeshe Stella ama atupigie simu kwa namba ya 07 58 412 943. Mwenye atamuona tafadhali tunaomba tu arudi nyumbani.